Sebepitsegolo sa ANC se lebelelane le dikgato tše tharo go tšwa go mahlakore a fapanego. Kgato ya mathomo leloko la palamente la ANC Lawrence McDonald o dirile ngongorego ya bomenetša maphodiseng. Kgato ya bobedi Dirks o išitše ngongorego ya gagwe go mošireletši wa setšhaba. La boraro Majodina o tla lebelelana le dinyakišišo tša komiti ya palamente ya maitshwaro. Kantoro ya gagwe e abetše morwa wa gagwe tendera ya go aba ditlabakelo tša go ela temperature go ba di-thermometer kantorong tša ANC tšeo di jeleng tšhelete ya go feta R500 tša diranta. Ngongoregong yeo e ileng go mošireletši wa setšhaba, Dirks o bolela ge Majodina a robile molao go abeng ga tendera yeo, gape a jabeditše palamente le balefi ba motšhelo. This is an opportunity for the ANC leadership to prove to the country and its membership that they are serious about dealing with nepotism, malfeasance and unethical behavior against any of its members found wanting, and not just a tool to be used in fighting factional battles. The ANC needs to act decisively. Ga go felele mo Majodina o latofatša gape ge a thwetše morwa wa gagwe kantorong ya gagwe. We know that the law demands of us that we need to be able to report the minute we become aware or suspect that anyone would have committed crime. I think this is an interesting development simply because this is a person that I presume is close to the president or close to the CR17 camp. There's no way she would have been appointed to that position had she not had a relationship with the president or the CR17 camp. Mmoleledi wa Majodina Nomfanelo Kota o ganne go tshwaela tabeng ye.